Elilandelayo ke iphuzu bazalwane, ekhaya labafundi yindawo apho kwenziwa zonke izinto uJesu Kristu ashiye ukuthi mazenziwe, wayala ukuthi mazenziwe, ezifana noku. Ekhaya labafundi abantu bayabhaptizwa, kuyabhaptizwa ekhaya labafundi. Kodwa ekhaya labafundi ababhaptizwa abantu abangadele konke okanye abangazincamanga ngolwimi lwesiXhosa, kwaye abangahlali full time ekhaya labafundi. Kubhaptizwa only abo bahlala ekhaya labafundi full time, abadele konke, abazohlala bezokufundiswa ngempilo okanye ngemiyalelo kaJesu Kristu ngokukaMatthew 28 verse 19 to 20. Amen. Nezenzo chapter 2. Nezenzo chapter 2 verse 41. Sicela ucacisa futhi bazalwane. Inhloso yombhapadiso, umfuziselo ukuthi ngafa ngingakazalwa ngisho ukuzalwa ngenkathi uJesu efa, ngangikuye, ngafa kunye naye, ngavuka kunye naye. Manje sengiyakholwa, sengimvumile uJesu waba inkosi nomsisi wempilo yami, sengimamukele, impilo yami yonke senginikele kuye. Sengiyafa, ngenza umfuziselo ukuthi ngiyafa kumuntu omdala, ngiyahlukana naye, ngiyamngcwaba, ngiqala manje impilo yomuntu omusha ombethe uKristu. So ke ngizoqala impilo entsha, ngiyabhajadiswa, ngiqala kabusha. Umuntu osethatha isinqumo sokuzidela nokudela konke kwalelizwe, ethi manje ngilandela inkosi uJesu Kristu owafa wavuka, lo muntu ke besethi ke umoya wami uyavuma ukuthi ngiyohlala full time ngifundiswe ngenkosi uJesu Kristu, ngikudela konke okunye, ngikuyeka konke okunye. Lo muntu lowo uyena oqualify ukuthi abhajadiswe. Usezahlukanisele uJesu Kristu yena yedwa, wadela impumelelo, wadela ingcebo, wadela ubuhle, wadela udumo lwalelizwe. Besethi ke manje ngiyohlala ekufundisweni ngenkosi uJesu Kristu yona yodwa. Then lo muntu ke mangabe bhajadiswa, kubhajadisa umuntu othi ngiyafa maqondana nempilo endala, njengoba ade ngisho nje ukuthi awukwazi ukuthela iwayini elisha, iwayini limele isifundiswa. Then uthi uJesu mase bebhajadisiwe bese niyabafundisa. Ngeke umuntu abhajadiswe bese ehamba ufundiswa nini. So umuntu kumele adele konke okwezwe, konke kumhlaba, adele konke, ngisho ifamily yakhe, adele ngisho amabhizinisi, ngisho impumelelo, yonke into ephathana nalelizwe. Then athi ngizofundiswa ngenkosi ethu uJesu, unqumile lo muntu. Then lo muntu ke uyabhajadiswa bese eyafundiswa khona la ekhaya labafundi. Asikwazi ukubhabhadisa umuntu othi ngifuna umbhabhadiso. Enye into esengithole lo mbhabhadiso, wazathi kunesifundiso esikhona kulezi insuku esi-wrong sokweduka sikaSathane. Angazi sithini njengamanje, kodwa ke kunabantu abafuna abazathi mase bebhajadisiwe sebephelelisiwe, bengaqondi ukuthi kuyini ukubhabhadiswa, kusho uthini ukubhabhadiswa. So ukubhajadiswa kubhajadisa umuntu emanzini amaningi, umuntu oseyihlukanisele inkosi uJesu Kristu ngokupheleleyo. Then uyokwenza umfuziselo, uyodemonstrate ukuthi mina ngiyakholwa ukuthi uJesu sikhathi efa ngafa kunye naye. Sengisho lo mina ke manje ngiyayivumela ukuthi ngiyafa noJesu, mangivuka kuvuka umuntu omusha, umuntu omdala yonke ufile, ngizoqala impilo entsha sha. Ingakho ke ikhala abafundi libekelwe lokho ukuthi sihlale kube ikhaya la esizokwazi ukuthi sifunde khona ngenkosi ethu uJesu nangendlela yokuphila ethandwa ubaba uNkulunkulu, ngoba umuntu uphila ekumoya, uphila nakuphi futhi bazalwane, nasenyameni. So ke kufanele sifunde indlela yokuyiphilisa physically, then kodwa sigayidwa umoya ingcwele ngokwentando yezwi likaBaba uNkulunkulu. Then sibe sifunda nemiyalo yenkosi ethu uJesu, ikhaya, ifamily, ukuthi ke lana njengoba sifunda njena uNkulunkulu amakhaya uthanda ukuthi siphile kanjani as imindeni emakhaya. So ke ifamily eyikhala abafundi, inhloso yayo ilokho egameni lenkosi ethu uJesu. Siyabonga bazalwane. Amen. Ukongezelela nje koku kuthethwa ngubaba ukuthi siyazi ukuthi izwi lenkosi lithi uma sithe sabhajathiswa sangena emanzini amaninzi, kungcwatywa umuntu omdala, then kuvuka umuntu omtsha.
So uba ubani kuKristu ke usisidalwa esitsha, then kwakuvuka umuntu omtsha kufanele ukuthi ahlale afundiswe izinto ezintsha zasembusweni. Awubhatshadise ufake amanzini ogqiba uhambe uyophila intando yakho futhi, okanye ubuyele emntwini omdala, okanye ubuyele kwisystem yeli lizwe. Ufakwa okanye waziswa kwisystem entsha, isystem yasezulwini. Yingakho ke ekhaya labafundi kuvumeleke umntu olungele oko, ozithathele isigqibo. Amen. Nimfundisise kakuhle ke uMatthew 28:19 to 20 uzanicacisela. Amen. Siyabonga. The Acts chapter 2 verse 41. Siyabonga.